Ovo što vidite ovde iza nas, ovaj potez i ovo gradilište je primer kako se pljačkaju građani Beograda. I mi imamo lokaciju koja je najbolja lokacija možda danas u centru Beograda, potez ulici Kralja Milana od Slavije do Kralja Milutina, koja je faktički sada predviđena za izgradnju 28.000 kvadrata stambeno-poslovnog prostora, gdje su građani Beograda opljačkani za nekih 12 miliona evra. A evo na koji način. Ekspresnom odlukom gradskih vlasti, Dragana Đilasa kao gradonačelnika i Skupštine grada, zona poslovanja koja je ovdje bila ekstra zona, jer se radi zaista o centru Beograda i najluksuznijoj lokaciji za gradnju u Beogradu, odjednom postaje prva zona. Šta to u prevodu znači? Preko 82.000 dinara koliko se plaćalo po kvadratnom metru nadoknada gradu Beogradu za izgradnju po kvadratu na ovoj lokaciji, postaje 32.000 dinara u prvoj zoni i onda umjesto da se plati 21 milion građanima Beograda, platit će se negde oko 9 miliona. Što znači 12 miliona evra građani Dragan Đilas i gradska vlast stavljaju u džepove tajkuna, a uzimaju Beograđani. Naime, ova pljačka napravljena je da bi se njome okoristili sadašnji, odnosno sadašnji investitori, budući vlasnici ovog prostora, gospodin Aleksandar Vlahović, Danko Đunić i Vojin Lazarević, koji su vlasnici firme KMKM, simbolično nazvane po ulicama Kralja Milutina i Kralja Milana. I upravo zbog toga mi želimo da iskažemo protest u ime građana Beograda koji ne žele da budu više žrtve tajkunizacije Beograda koju radi Dragan Đilas, jer ovo mesto, nemamo ništa protiv da se gradi, nemamo ništa protiv da se Beograd ulepšava, ali novac od toga mora da ide u džepove građana Beograda, a ne u džepove tajkuna i Dragana Đilasa. S dana u dan se samo uveravamo da praktično imate dve grupe, znači ljudi koji su na vlasti, koji omogućavaju nekim drugima da rade tako kako rade. I to je jedan upravo srazmeran odnos, tako da šta mi to možemo? To je klasika, to će uvek da bude. Ko bude imao para, gradit će tamo gde mu odgovara. Tajkuni se snalaze, to ja i vi to ne možemo znati šta rade tajkuni. U zadnje vreme ne kod nas takve stvari uopšte ne iznenađuju, jednostavno bitno, ljudi koji imaju pare i više ponude, njima je sve toga. Imamo još jedan zaista užasan primjer da se vidi sva nebriga gradske vlasti i gradonačelnika Beograda, čak običnim ljudima o kojima oni navodno pričaju svakoga dana. Ohološću investitora i gradskih vlasti i njihovom nebrigom ja sam doveden u ovu situaciju da sam izgubio 2 stana i primoran sam da 4. rođendan moje ćerkice, mog deteta provedem u lokalu od 18 kvadrata. I Infostan i dalje stiže na prostor koji je uništen, protivzakonito srušen pre 4 meseca.